edi abehwe mebusu because me worry ena ma worry start shaking eti eba na say me so me komenim yeah be manager me ne nkwala mienu okay menyin say second one no eno start ye ma asem okay enti esa ne say mia na maboa na ma waye nipa no no ye djuma Christian music then that time okay enti eba na sa no esa me so me komenim na me kope baby nti o ma ye tu me ne nkwala ni freedom okay enti me ne nkwala na da abonte for 6 months nese sabre no me van say wo hia bema waboa no watimi akonanim kakra fe na wa hya ase ye mma asem afi ko wi ase no nese awari no gua no egu ye kra egu kra no oyi wo ne nkwara no egu abonten odo bet sisa na nyama se okwa akwaware okay okwaware foforo enti like we jam ne nkwala no yeah ewo dan na motimu no ewo dan na baby no kra ya akwala baby kra eti oja ya na baby ne nya 3 months eno sisa na nyama koye enti e ka me ne nkwala ne pe ewo dan mo ho ena efiera no so otu yen na mekunu so ontu yen na ade ne dan na sia na aka 5 years cry sika besa ena efiera no de wo so otumo ena bema no so ontumo ono so wankwa nkopɛ dan bi amamo eti wo ne nkwara ne mienu ye tumo mo ye de me koda abonte kakra because na baby a me maame wo no na ɛho nso ɛbeso yɛn so wo ne wo ma mienu no enti na me pedan okay eti me pedan no ekire na me pastor eno pori ye de ko mpa ibom se ye bompa ye na nyame boa na menya baby a na me kɔ eti na me ye Presbyterian okay eti me ko hu pastor se me tua me tithe saa eti san ka on betumi de tithe sika na mama ka on uko ebra ye tu ne efiero ma ye tu ne nkura ne mienu no ena akobo osofo ma ne se wetia tithe saa nti no se na ye tu na wo ne o ma mu ni baby dan ke be ya onfa o tithe no onfa on se sa o tithe sika na ma wo ne fa ko hide ena osofo bi sa me se mati bi da na na me se we di aho kire na aba nti on kan kire nyankopon on kan kire nyankopon se ne yafa mo me busia na se wo wa bo nyame busia che nti se nyame mo busia me pa cho an ama asema meka ne dede ne suo na me ne suo ya reho me na yi bibia na wo be se but de wo ka no se oza de wo ka ye se so furi busa se na we wati bi da se mabonya me busia metua taita abonya me busia tie na me ho akire me ya mesuma ba nyame mo me busia na me ya me tua no so basabra no so fu no he wanim na no osre na me su na me isu na me fiera ne ma me sesa me nyama pa na se me kai se na makoduru ho na me ka che fiera se efiera hwe nkwala akwala na ye baby enti hwe no na ma me mre bi na me mfentua wo de ne 5 years no de fa na me nya adwuma na me mfentua foforo na me ntua because na me designer me pa ma de me won apprentice a me tro mo adwuma enti metumi etua enti ma me mre na me fa nye saa ahobia ahomboa na ma o say na bemo na wo ya kra wa hu mmobo na me na me hu mmobo me se fere odika na de fere na ka kire o se bema kro wa ware wonu wa wo mienu na wo ba peche miensa no kra hu mmobo na onu fere na ehu mmobo hu me mmobo eti mintumi hu mmobo na ma ne ma me se sa manya ma no ma me mmoso kakra me de call rent control okay say rent control for mra na ombe ka bibi ma fere no yeah ena rent control for kan say sani ade ya ye ya me pese me boa wo no me do be ye frɛ okunu no nkrum na meka bibi emfa ho ye frɛ be ma na so ma enti efira ne kan se be ma na amade a ono na o se mintu nto ye den no waba yeah eti e ma me letter se me mfa nkɔ enkoma efira no eti ma me dru ho no because of ba first or second one maybe nti e ma me letter se me mfa nkɔ serving nti me call Kotoba police station ni eti ma mo bi eti me di call Kotoba police station say me de call na me de akoma efiura no na efiura no that time no na nima o photo studio wo ho enti ye free ni say airba no na na yira friend say ye the letter airbre no enti onwane free studio ni mu eti na nima runabout honom no
ye de dadie bi atwam then that time overhead no side no dadie bi atwam iti untumi nra je se okofa run about ansana wotumi aba bewe mu na ma me ba no na papa no so ayeden ono so de ne car na ipie taxi metua misika nso enti yetimu na sanka ye ntam na echia no na papa yi eko na me start bompa ye se rade ma me sanka papa yi na me fa letter yi ma no na police ni me fa ne nko round so sa metua ka taxi so se metua ka enti ma ye eko na me bompa ye no ye da na run about no papa de ko enti ye asema mo bi market no wo fro no we wonam ni ma na wo be fra wo be hu se hu sa side no yeah se na mpa me boy radi etie me ma papa yi ka sei e na esi ho esi wa ma me de car no ko to no ho e ma me ni police ni ye pia ne car ni si nchen e serve ne letter no okay ye serve letter ni wie ye no ma o tu car na car ni tu ye mo de letter ni ma ni wie ye no ansa na ne car go bia wo dwane mo no o dwane ye no na ne bue fu ne nsa kan letter no o se me ye beifo na afede oji letter ni wie no ka kire me se obetwa me kan ne mo twa kan ne mo kan e no ka kire me se obetumi obenya atumi na me si yo mate enti se no ne me kuna bopo se nyama na aka na ewo dem no mba besesa enti na me kobo mpaye wo bebi eso Sunday na me wo mpaye bo ase no e na me kunu no bebi okọ hide down no so eja to mu ono no o kase yentu no ma baby ono wo no e na eja to mu ndi bibia hye e kan suo ni gallon pe hey and a fear so Roberts ran it them we ran it them nyama and o kanta kwa chane and ma papa ne ma me baby say and me sisa me nyama ni ngu ho na me nya baby a ma be sisa me nyama and ma afi de metumi call ye kope baby da ya ansana me nya baby e be sisa me nyama e de akọ ehemfa na unya ye kotena wutimi kwanhan dan ni bia ma dan no if me fa na say me childhood also for my me fa na say or a children's service teacher okay Auntie Mary nya me fa na crazy yi we bi o bi ya ono e na ne dan wa ha odem e na o ka say obetu eti ene me ma ne ska no fa nsisa nyama na nko bebi a o ko no yeah no fa dan no e ma me wow eti metina nya dan a me ntua dan ka oh eti me kotna dan no so me bompa ye pa ye fast you ma eti me kotna dan no ye da dan mu for 2 years mo ntua ka ye tua ye okay but na light enim okay esum for 2 years wow and also na me ma se be ma ye djuma wo electricity e wa kra ono wetumi ama ye light eti me na me call head office ko bi se o mo say eti me wo Ghana na me kita baby na ni efra ye be hwa makola na ni efra na ma no po me ko da fo musunya ata no ma me light no oh e ma me nya light timfie mienu na esum ka bi ni edem okay tie fast forward nti e ba sa na niema emu ye din sa na wo ye wadwen se obetu kwan nti nkola no de wo ma hwan me di omo ma me maame okay me di nkola na ja me maame e na wutu kwan e na me tu kwan na before me ko no na me wo bi wo me fi a na oboa me kakra eti eba ne se me ja nkola ne ma omo a me ma mo obi amane ye okay eti me tu kwan ma first one me ko first one okay me ko Egypt okay me ko do Egypt no na 2010 me ko do Egypt na revelation aba Mubarak ye na free akonye so yeah eti na kromu nyina ye manyamanyamanya ma untumi nrem me da airport for 5 days awo yi mu na oda ho ne obedi kra onya bi ndi eti plane bi e bebi ya sa na chi ekoni kuro yeah because of sadness a revolution na ekoso enti ye nyina ye ntumi nrem e na ye site me sa me chi be fi no bi ye nim temako aba na nka wo ko akopep abrabo foforo bi abo ma na me sa me chi bae me betna ho sa na ye san ya another paper na no no ma obi ne eya ma me a me ko ye adwuma tua ne pa ne kawu